Mınadan tartıldı. 1873 yıl gerekten nerede? Sınavkaga. Nekta sınavkan atımın aşıl жерге. Наушығырап келе бересіздер. Ассаламалейкум, урматтуу бизден Акбулак каналынын катталуучулары. Бүгүн суан каранчы 1 декабрь 2024 жыл. Азыр саат 12-ден 47 өттү. Мен азыр Скольскайдамын. Химкидеги жанагы орустардын базары, жайма базарга келдим. Сиздер комментариядан кайрылгансыздар. Ушул жерге атай тартканга аракет кылдым. Бүгүн аптап күнгө чекшемби, воскресенье. Адрес ушол. Сходическое метродон да келсеңиздер болот экен. Азыр башында дагы мен сиздерге көрсөттүм номерин, маршрутканын. Ошо 20 мүнөттө келсеңиздер болот экен. Убакыты 20 мүнөт. Мен Пларниядан келдим, бир досумдун машинасы менен. Антан биз менен болуңуздар. Мен ушул жерде мына базардын ичи. Азыр толук тартып бергенге аракет кылам. Канча сенилардын дагы Кудай болса биз менен бирге болуңуздар. Мына достор, мен уже кетип баратам. Мына жолдон жанкы биринчи тарткан видео остановканы көрсөттүм. Ошол атай сиздерге тартканга аракет кылдым. Азыр бул жерден чекеден тартып бергенге аракет кылабыз. Мынакей аяктуу келиндер керектүү мына аяктар бар экен бул жерде. Baştan soğuk жерде. Күн өтірі соғық. Машинадан түшіп шелек уже үшіп қалдық мына жерде. Мына ескі магнитофондар да бар екен. Вот этот чемодан я брал где-то 1,5 года. А большой? Большой, побольше, года 3. Сейчас это бұл жерде. Керекті нәрселер таталыч. А вот если у вас есть казан, у вас Я нам басын сұрачы, какие казайны кем екен? Мына жерде басы жазылу екен ғой. 800 рубль деді бұл. Қазан өз 800 оқшайды. Аяқта сенесі бар екен. Шашылышын емес. Здравствуйте, это ваш? Нет, это не мое. Biraz сұрасам менікі емес дейді. Мына қазан өз 800 екен. Жоқ. Қазан 2200 екен. Қазан 8 литрлік 2200 екен. Мына шашылтын 800 екен. Қазір маны көрелік. 2300 қазан 10 литрлік екен. Ылдыйда очоғы үміткені полкателе печке 590 рубль екен. Бұл қандай болғанды бұл? Яғына да сенесі тұрады. Печке тұрдывай 4700 деп тұрады бұл жағына. Бұл сеналары қандай болып кеткен. Адам біз шет. Ана жерде шашылтын емесіне мангалды татып қойыншы. 1900 кен мангал. 1900. Дальше кеттік. Мына жерде өтіп тұр. Мына жеңіс көтіктерген бұл жерде. Комментарияда кыргыз өтікті сұруатлы бұл жерде кыргыз өтікші болды. Достар, өте суық мына жер. Açık жер екен дағын. Суық болды. Ошончо камера титиреп кетип атат. Колум үшүп. Орустардын гитарасы турат.
Не надо. Сейчас. Жоқ деді. Өсі ұқсат беру ғой тартқанға. Олар қаншадан екен? Самуырлар. Нет, она как электронный подпись идет, поэтому я ее и имею. А так бы я и не имела. Бала жазылбаптыр. Так, здесь свои вещи вы должны забирать, вот это вот классно. Планировала, я купила. Так что если какой-то посуд, там, где арендатор, подходите, славите блюд, там такие. Да, Бұл жерде адамдар көпчілігі жоғалып кетті. Мына ушул жерде жақынырақ бір досым жашайды. Өзі 9-дан 2-ге чейин жақсы иштейт экен. Şu 12-ден кейін көпчілігі жоғалып кетет экен да. 50%. Ошон үчүн эртерээк келгенге аракет кыласыздар. Керек сонча нерселерди тап бериңер кыланчы. Kazan çok buraya mı? Ya bunusun nesi? iPhone'da alıp koyduruyor ya. Bu yakta bir türlü sıyız sonu mu derken. Dolduruş kaldı. Normal yerler açık olur ekan. Saat 12'ye çeyin. 12-1'ge çeyin işleydi ekan da. Biz 12'den ötüp kelatabız. Birden ötüp kaldı. 1 saattan jağılat deydi. А ровненького нет на 5 свечей? Здравствуйте, это сколько стоит? 200 кен. А, Тифал? Ага, 400. Есть какой-нибудь красивый на 5? 400. Al. Birinci 400 dedi, o da 600 dedi. 400 dedi, 600 götüp ketdi var. Qanchadan ekan? 1300 ekan. 1300 mi? 1300 bo'ldilar. 1300 ya da 1200 1000'den ekan. Şimdi 1000 1200 1300 tegere ekan shular. Yanqı to'ylarga kerak o'ta. Qolgan ekan. Nasıl görünç? 2000'den. Bu жерде girgende eşikler ayay koygan. Ben bu ayaktan uşul jakta eşikten girdim bile. Ötüklerini kiyinler. Здравствуйте, это ваш? Это ваш, это хозяин? Это сколько стоит? 2500. 2500, это жареный. Ждем еще лет 10, потом оценим. Şonça kız gelinlerде комментарий жазып калдың эле пут кийимдерден немелерине баланы сурап кой деп. Азыр ошол эшикте кирген жерде бир жакшы нерселер көрүнүп ошол жерге баранчы биз Асмоловко тараптан тартып кирдик. Эмне бул кучта турган немелер экен? 300 экен. Бычак кучтанган.
Dostlar, nerede mı monça var eken? Ma şöyle cadat azı 3000 deydi. Az bir ösedat 2200'e birim de odat. 3000 de koydu da geri alsanızlar болады mı жерде. Ajankı bu жерде jankı Домастың магазиндан бүт киімдері бар екен, оригинал. Az tol tatbingler kılaz da. Öte çoğunken бұл жерде. Dostlar, nedir? Taza koca nemeler var eken. Keşke magazinlerde bulabilir. 5000'den 4000'den жоғары. Ne olur 1,5 екен. Taza koca bunlar. Ne oldu le taza koca. Все, спасибо. И вам спасибо. Bu nasıl öte? İşe işte 1,5 екен болғанда. Dostlar, mына жерде оптом алып келіп, осы жерден сатып кешет екен. Жаңа ичкери тартқандар бүт местныйлар екен да. Нелер келеткенде арзан сатып, чип кетишет екен. Осы жерде көбінше 2-ге чейин турушат екен. Ичиндегилер, мынанын ичиндегилер. Дальше дагы чоң екен, ал жакта тартқанга аракет кылабыз. Алар бир болсо кечке иштейт окшойт. Мына жерлер оптун сатып, арзан сатып кетип башат екен. Мына шурпойлар экен экен. Здравствуйте, товарищ. Жақтан немеден чынықтан чынылар да. Кынеке. Шопыр вальты немеде такстерге ұнашылар керек. Балалар қанша екен бұл хозяиндер дағы орнында тұрып айтқан. Здравствуйте, это ваш? Сколько стоит-то? Средний. Сейчас она вот машину гоняет, сейчас пошла. Вот хозяин жоғын арқы екен. Башқан сатылар бойынша. Бұл жерде işte дискалардан сатылıyor. Дискаларда қойып тұр. Бұл жер өте чоң екен, көріңіздер. Комментарийде грызой өтіктерді сұрашып атқылы шоларды қарайыншы. Kız ötükleri varken bir yerde. Lan tuşa cinaştırdı da iyi bu. Bana болталар. Здравствуйте. Это топор сколько стоит? Какой? Это ливой, это сено. Вот это сколько? Вот этот 1500. А это? А этот колор 1800. 1,5 1800 екен. Осы болталар. Мынау шөкіштілерді орыс балталар деп қойдылар. Telefonlar, ekstralar bir yandan neler var ekan? Lan çıkıp keteyinçe o neler var ekan güzel. Ama cinaştırıyorlar şimdi. Bir yerde kırtıl ötükler çoğu ekan. Dostlar bu neme pazar, жайма pazarı. Neme tarafta şu Химки жақта. Планения метродан келсеңіздер де болады. И Схонский метродан келсеңіздер де болады. 18:47 маршрутка. Қазір мен немесін көрсетейінші. Açып өтеді. Маршрутка 18:47 болса керек еле. Мен телефоныма жазып қойған елем. Бұл жағы же қачып кеткен. Формалар. Bu жақта бар екен. Kızı ötüktür. Kızı ötüktün özleri çoğu ekan. Bunlar dile bulur. Dostlar, mal ötük 1700 ekan. Ama olsa 1400 ekan. Хозяиннан сұрасам. Такой нежный оборот, смотрите, понятно, не тянет, он так. Все, давай. Almalar erте ketip kalat. Erте ketip kalatken şu sırtını tart bereyinçe, yani içkeri gireriz, o içkeridegiler yoksa geç deyip okşaydı. Bu yer az soran hareket kılaz. Birisi de точносын bilbeytik hemen foto воскресенье işteş mümkün deydi.
Постоянно ол мен сотуға стена күні келем де. Ишемби, жекшемби күндөрү. Это здравствуйте, сколько стоит? 1,5 миңкен. А это? Подожди. Это сколько стоит? Это 1800, 1800 екен. Таза кожалар. Женскиден таза кожалар бар екен. Келсеңіздер болыптан қыз келіңдер. Бұлар бұл жерде лоптың көне келеткен дағын ерте келіп, саат 2-де кетіп қалышат екен. Мына шөйтіп жинаштырып өтады. Ана. Böyle жинаштырып өтады. Сейчас, подожди, я не могу, я загнуть. Telefonda da var kanına ki. Куда? Ben hazır. Olacak oranca, şol yer tap birinci. Neke. Bu yeşilin yürü eşçilerindeki bunlar. Dürbün yoksa çıkıldır. İçinde var iken. Dürbün de fotoğraf bu. Eski velosipedleri de var iken. Önce jiynaştırıyorlar. Мен кыргыз үтүктөрдү топпайдам. Кыргыз үтүктөрдү карайлычы. Мен ушул жактан кирдим азыр. Tarttım tartmadım bir girip öğrenci. Mazile tartı var ya yiyeyim geldim mazile. Eski nemeleken jankıda cıgaçtan jasalgan nemeler eken ular. Beşlik nemeler var, çalgılar. Eski aralar eken. Здравствуйте, это сколько стоит? 1,5. 1,5 миңкен бұлар. Мына волтылар түрік сөздері бар екен. Мына пешкан немелері. Мына российский немелерде пешкан уыздары үстілері. Yaman neler var bunda? Nah, değişik bu yaktan da girseniz de bakın. Aslında o kadar düşük. Neke, Maşa metüyettün. Aynı eken. Bu jaka жүрөлчү. Mına 100 tura var. Şiyaktan eken. Дай курилку. Лопата, күректер бар екен.
Растет это сколько стоит? 300 екен. 300 екен. Знатып бардық еле бұл жерде арзан екен, 300 екен. Мол жақталар чиіп кеткічейін. Татанчынан ішкерге кірейін. Сатқан жолда 2-де жауылады дегенде қылтады, 2-ден жауып кетші еткен. Уже 1-ден 15 етіп қалды. Касканы қарауға. Бұны не қылшы атымен? 45 жылда соғыштағы немелер оқшайды. Тауып келді. Бұл жағына барбайлы қойынша бұл жақтың ұржы жауып кетіп қалып тұр. Шыл жерделі бар екен. Қазір қақайтандан жаңағы ішкерге кірейін. Шылдағы елестілер. Ремендер де бар екен мінеке. Ремен түрі. Neler ekan? Şu nesler de var. Yine sinalar. Çakılın nesçit. Şurada boylar. No, şu tarafa gidince nar jakın aylan çıkıp gidiyoruz. Жинастыруда тоже. Күлөктөр. Мансиналары чабылып аптыр. Ошо келип өзүңүздөр эле видеодон көргөндөрдү келип сурап айланганча келип кетсеңиздер болот экен. Ал ушул немеден до конца татанчы. Кырзой өтүктөр чыгып калат экен. Чаңкы менен чогуу келген досум ушул немеге жакыныраак жашайт. Сурасам уруум бар эле. Көптөн бери келелекмин бул жака дейт. Азыр барбы жокпу дейт. Биз өтүктөр муну толтура келди. Мына эки этишинай экен. Мына жер ачык жер экен, суура экен, колдору ушуп калды. Что там, тебя не перебили? Это все твое? Все мое. И это. Это сколько стоит? Гармошка, какой же? За 5 отдам. Коллекционная гармония. А сколько? За 5000 отдам. Мына жерде де бар екен, Акажан. Да. Здравствуйте, это сколько? 2000. 2000. 2000 дейді. Бұяқта түрлері бар екен. Телефондар бар. Он, короче, разряжен. Да, я думаю, заряжен. Это ИСИА. Это какой марка? ИСИА. Это сколько стоит? 600 рублей. 600 ген. Это 800 рублей. Это 10 лайт. Есть 10, да, Samsung номер? Есть 10, да. 1200 вот это. Это айфоны тоже, да. Это все айфоны? Они продаются в магазине 150 рублей. Что там, как нормально работает или как? Они на запчасти. А, на запчасти, да? Это здесь написал, не работает. Да, они надо там рекламу снимать. Все, спасибо. Вот Samsung есть 500 рублей, смотрите, рабочий. Сколько? 800? 500. А, 500? Да, оригинал. Смотрите, чистенький, аккуратный.
Samsung какой? Вот это G1. G1, Да, да? он заряженный, он включается. Вот. Все. 500 ekan bu. Все, спасибо. iPhone'lar nimasi ekan? Zapchastlari bor ekan, ko'rdingizlar. 500-600 dan, 800 dan shunday ekan. Mana shu o'tib, grizo o'tiblarda topmaydan. Nimalar уже javob ketadi o'xshaydi. Kerakli joyga tortaychi. Nega vanlar nimalarda bor ekan izlaganda. Navoiyning sumkalar. Öğrenci kerekli var mı? Nefes külüştür de var ekan. Nefes qatar. To'xtang. Qancha ekan? 300 rubl ekan. Topli nasklar. Bitta qalin ekan, 300 ekan. Do'stlar, men durbillarni izladim, durbin so'radim murunqi. Partizanskiy metroda topgan nemadan. Durbillar bor ekan, grizoyetlar bor ekan. Deb o'shalar bo'lsa bolani bilib berchi. Bo'lsam vaqtchasini qo'tiraylik, salaverasing deb shuni kommentariy yozinglar. Men bu yerda durbin ko'rmayman. Partizanskiyga borishim kerak ekan keyingi chiqarilishda. Shul yoqda mencha ko'proq narsa qo'ydim. Просто biz kechib qolibmiz bu yerdan. 8, 9, 12 gacha o'ta etgan. Hozir 12 dan bular javob boshlaydi ekanda. Mana shu buni ko'ringizlar, javob ketadi. Bizgacha o'sha go'y ketib qoldi. 12 dan ketayotganda. Keyin shashilmaganlar shu kecha ishlashadi ekan. Ana o ichkarda mesnilar qana qoladi ekanda. Go'y javob ketib qolib, kechib qolibsiz. Javob tatib bor. Ben çiğneştirip koyup qaysı günler işlediğin daha so'rab bering hareket qilam. Foto baskısıyla ben işledi. Да, Югославия. Домой? Нормально. So'yutuk. Что-то чухта его. Хайрымақтар. Здравствуйте. Это ваш? Это сколько стоит? Так, какую? Это вот это. Сейчас, одну секунду. Так. Смотрите, здесь что написано. Так. Удочка Акума на английском языке. Карбон. Где-то материал карбон 80%. Акума тоже. Медведь какой-то нарисованный. В общем, цена будет так. Где-то 450 рублей будет. 450, новая, да. А, и здесь вот каждый день работает или только суббота, воскресенье? Только суббота, воскресенье, да. Вот это хайрымақ сұрағандар. Можете, не обязательно такой, уже это 700 рублей. 700 вот рублей? Тоже 700 рублей. И это
1700 рублей. Вот это очень дорогая катушка, но качественный товар. Все новое. Катушка новая, леска новая, поплавок, все новое. Спасибо. Удачи вам. Всего хорошего. Это мына каток немелерде жаңылар бар екен, олар арзан екен, да? Арзан кедей береді ғой. Неден сұрайыншы. Добрый день. Это ваш? Это сколько стоит? 1000. Минг. Комплект минг соңгені. Жақын екен. Беркілері қара жаң келгендері. Олар да бар екен. Жақын келбейлі қойын, сүлеш отат екен. Мұнан ішіне келбейдім оқшет бұл болса. Нарқы жағынан тарп шықтым. Қайырмақтар ша минг екен да, минг, 1,5 минг екен. Жерде бізге керекті өнеселер көптіле жоқ екен. Мен грызоветик таппадым. Грызоветикті таппадым. Мынада чекеден тат өрен балкын видеодан көріп қалып қызыққандар болса келіп сұрап керекті нәрселерін алса болады екен. Ошон үчүн чекеден эле тартып баратам. Бул жерде да жок. Kirpim beken. Гитаралар. Здравствуйте, это сколько стоит гитара? 3000. 3000. А аккордеон, гармошка? Это 4000. А он тоже 3000, да? Все, спасибо. 3,5 миң бар. Түрлері ме жерде? Жоғарыға шығаншы, жоғарыдан керектінесен тартып беріңер. Бұяққа шығып қалдым мен уже. Мынандай гантельдер де бар екен, шығып бараты көріп қалдым. Мұнда чоң көрінгені менен бір қанша килограммда шығады? 10-15 шығады ғой деймін. Жуы менен бар екен, пластмасса екен. Бұны улаптағы соғыс өрет жаңыз тең оқшап. 1,5 миң екен. Сурайлы көз айтып қалды. Мына достар, біз да тартып уже шықтып, қайттық. Мен дорожка патекті шулар да бар екен. Шыды келіп, өзіңіздер қарап алсаңыздар болады екен. Уже жинаштырып жатады. Мынантип тартып жауып. Шу 10-ға чейін іштеткен, саат 2-ге чейін іштеткен. Қызу со, саат 8-ден баштап. Шо біздің каналға қатталып, видео жаққан болса лайк басып, комментар жазып, жақ таныш квартирадан арақ берақтағы туған ұлттағызыға біздің видеоны қаділесе алып жүнетіп қойсаңыздар болады. Все, барыңыздарға рахмат. Кейінкісіне таңы қайра партизанскийге барам. Партизанскийге қолдан келсе бір-екеу жазып тұр. Постоянно неменде партизанский әр суоты воскресенье, шембе жексенбе тартып беруге әрекет қылып жүреді. Кейінгі шығарысты ошо партизанский барасыз қайрадан.